Malo le folo mo wi le chao fo. Ya fa talo fatu ma o folo fatu le nei fo ita ya fo wa formaitu ya me se fo ya ole fa fo mai se o tatu wa tunu ya ile nei fo ita ya fo ya o tatu ya fo ile amatari o fa amangal wengo nei yaso ya me se fo ya ole alo tatu tunu ile malu ta ya mtapena ai fa amangal wenga ya ole tatu por kala me fa wa lava nei pe ona masan yai ya solulu va yaso itasi le usavare nei tolu va yaso talon fa nga solo ia le tatu por Colombia ve lo lewe ve fo ima fonga moriatu yo fa talo fa moriatu le fionga de Komsina ia le fionga fo i le tupina tano ese le fionga ya tu yo filolo ia po le fa sina le fionga ya to le fo ia me se fo le pulenga ia male Ofisa Komisi o Faiga Palota ile nei fo ita ya malo ale so i fo manuia malo le ala usu au manga luenga por Colombia le nei fo yaso ia pe ona yai fa tailo fo mo le filo inga fo mai to nai mo lo so fo la nei Yoi. Mele ya ta filo ai se pe to mo lo to pe ta ma ko fa utua o yo le fa tayo le me sili mataua ia o tantu filo ai e o ia na ese tantu nga lwe ia o le o tantu to filo ia o le tautua lava wale atuno ia mai se fo nga fa ta to pe ona ia o yo le o fa tu lima malolo le ta wal fa fo mai le tunu taua lo fa fonga le o ani vaenga o le fa pena na fa so ile ni tau ya na fa tu malo lo wa telo e tele vaenga fia tala ni tau le fa fitai o le vaenga mo lava e pe ona tau ma fai fo e fa ilo tatu wa tunu ya o le resitala lava lo fa nga solo le time nei e pe ona yai ia vaenga ia ua onga tonu yai le ngaluenga resitala lava ia le o lo fa tino ile Ofisa i tate po le mauta fe o le tate leo lo fa atino ai ia mesi o le tatu falita alo i tonga i mato le team 1 ia ma le tatu Ofisa i murinu ia ma le vaiaso le nei ia fe o sirfia lesa amatani ai loa ona te tala ia le aunanga e fa nga ia fa le Samoa ia ale mtanga wengo tinau tama ita i sale longa e pe ona ia o le aso na nafi le asa fa mai ai loa le ta sanga lua ia mole mo tele sala fai tam sanga le na le sa amata i poru nei fa nga solo ile mo tele sala fai le sola na file sa fa mai ai tu malo esa toe o palauli lua ia o sa tu paitea ia ma palauli tolu le sa amata le so fua man na ia ona mai ai lo le tam sanga lona lua le sa fa nga solo ia te ia nisi o tatu team si sa malanga i sa wa fa mai ia le nga wenga le na ia o to malanga mai le Taeao nei ia au fa au pe lava ia le tatu o fainga wenga o lo fa pe ona ia i sa le longa man to fo i fa fo mai le tatu wa tunu e mesal mo teri sala fai o le uta pu ni le tatu Ofisa le sai le market sa le longa a le uta tu tapu vai tasi ia ile falisa mo le o le amtanga luengo tinam tama ita i sale longa lava la fu ipe ona mai tawina bava ia te fo ia ta satu ina mai le tatu o fainga luenga ia le fatu mulia o le anga ia ne o le mamalu fo o le moteli sala fai ile no fuanga le na ua fa pe ona fa tino ai ama tau mai la tatu watunu e pe o no fuanga te tele e tolu le vai ai ia e fa tatu Ofisa i murinu ai au lava ona silofia ia o vai anga te tele pe ona uta o le temi o mavai o le timwani tona i mato o ile tate i songi ia masale longa ile motele sala fai o inale anga ia le mamalo le tatu wa tunu e le mafai ona maule ava noa anga ia ne ia fa atino la tu resitala i ta amino sanga ia sanga ia tu le Ofisa le sa amata le sanga ne tene ia le uta o den fa mai anafi mo so o le savai ia o inala anga ia o Ofisa la vai murinu mo ilato o lea sa fa atino online mai ala to resitala po ala to talo sanga ya nga ia lai mo no e fa atino fa mai ai ia ale la to resitala ya la le ile lo bino tama ili mas fulu pu e maleata ia ona mai ai le o le la to resitala ila to na le e anga va ai le nga i mo no ya pe ono fuanga ia wa uta ua le ya fiai masavai pe ono fuanga na le ua tapu vai tasi pe o nga to tonu ia ia le ngaluenga resitala le olo fa nga solo inai vai aso le olo o toi e pe ona yai fo ile mai mo ia malau fa fonga mai o tulanga la na e toi fa ilo atu mo le sile fie le tatu watunu a failava na misi ia te oe ta milusanga ia sa fa nga solo ale Ofisa ia nga ia tu ino itua nga itu malo o ngaluenga sa alu i mata ngaluenga o pisinisi
ia ma fa ala potonga le sam fai ona nga ia le nga luenga ai te i resitala I lava ona te I fa nga ina le vanole na la nga ia ne lai no fuanga ia wa taua ia e fa atino ai ia le lau resitala ai to fa manino al vaenga le nga te le no mai la tu no fu I le ina le pe kiwi I tona I matopo I tate o le te si le fio o isa apply online e te alu sa o I murino e te alu sa o I murino o ina e fai ei lau wha mae ai ia lau resitala e pei ona o tātou iai leo o tātou wanga I mai e msalolo to e lua vai aso o te toe tāpunia loa ia le tātou resitala e pei ona iai pe afua tu iai lea u wha manino foi ia ele inisio whaasala launga a le Ofisa o Komisi o Faiga Palota ia le foi o whaapea o nā loa ia ua le o saini mai ai le fionga le komisina le o whailoa mai ai aso e tāpunia ai le tātou lola pe tāpunia ai le resitala o aso foi lea e whaaulu ai ia sui tau wā ma aso e toe e tāpunia ai o aso e whaapea o na whaau ia I tua wai le tele i o le si o isi si tepu e anga ia le Ofisa e whaatino pe itai o le teimi nei lava ia o le resitala lava ia le olo o whaapea o na tau mawhai lava ia e maua ia le numera ma maua I latou uma lava ia e anga I mai e whaatino ia le ngā luenga resitala e pei ona iai ia e watu fo I le whaafitai le mamalo le atunu u formaitu ia I latou sa whaonga ina le avanoa le anga e atua I le Ofisa ia e whaatino ia le ngā luenga inu itua o le ala o le nā whainga o le whaafai whaatau ngofie ia toe file mu mo si o tātou atunu ia I latou tonu wala nā le ua to file mu le le taimile nei le se tūlanga I papole ai ua mai ona resitala pe sa resitala le ngā luenga le sa amata le sovalu aperila I le lua afe lua wha e o me le taimile nei lona winga ia o le ua e tonu o le lola le tau tu malo ia ai I latou ila le ua to tumutumu me le taimile nei ia o le anganga lofa lava ia fo ile le e vava ai atu iai e pia foi ona fai atu pele fa amtalanga ia I le tūlanga la ia I latou ia lava pea la le onu sai lava pele onu sai lava papale I le tūlanga wo mai wa aso ato ai wa e tamita mai foru mai tu ia e manava na pōra mātou ia team le I le tate navu tarsi fulu I le pōna po ia pe ia o le teimi fulu nana mai amai ai ia le team le team le ngau kai le team one ia ai whaapena fu itala mai sa vai I le whaalongolongo tu ia I le asonga fuole na tala isa le longa ia mfa mai amai ai ia nai tu malo na au lava fu ile le po ia o le tūlanga lava ia o ngaluenga mai tūla lava ia o lo whaata o toi ngaluenga le Ofisa o le tau le iwa le Taeao I le valu le po peitai ia ata ai fo le valu le po le mai ai la tō leanga ia tu po o I le tate po ngau ka fo I le timwan ia ele mawhai lava o na tu ua ia le mamalo le atu fo I le ai toi fo awai alofa oe fono mai o le teime ata te whai atu ai whina ngalo maalilie o wa tā le teime mai ai le ngalo so se koe or kurioso mai fo ile e whasika ika ia ai e whai lawa fo I le awa whata ia le vā ma le mamalo le atu ia e tau ma whai ai lava e wha mai a uma lava I lato ia o le teime lava e mai ai o le teime fo ina e malolo ai ia le au whai ngalo wenga ia o ne toi usu mai fo I lea ia e toi amatalia ngalo wenga o le isi aso ai whaafitai le tua I le malosi ma le ola malolo ine fo ai pe I le au whainga luenga ia o nei e mātau mai ia uti ai tū la ia watu I inga malolo ai ia toi usu mai le Taeao ia o no tamu whai lava e tali le mamalo le atunu uleanga I mai whaatino ia a la tō resitala pe o le tala a mata rea fono mai tu fo I le nei vaenga o le ta whaatara noanga le ni Taeao ma le tātou proklame ia ona tātou wanga I fo ile le tūlanga I pei ona iai ia le numera ia po se update lata mai ia o ila tu o lea ua mawhai ona maua I lunga o le tātou lola fo ile leo o wafio anga po I tu malo te itas ia pe a fua ia I le teimi lea sa amata I loa ona lo lofi mai le malo lea tunu ia I le tūlanga I pei ona iai manatu fo ia wa e tau lima ina ia a le tūlanga o wha maunga ia o le tala lata mai le na leo lo ia ia formaitu ia I le numero I la tau le wanga I mai fo ile le whaatino le resitala pe ona ia wa le lavu tele na update lava ia so uma le fiafi lava ia tiro fo ile o fia se fa ingo le resitala ile aso ia po le fo itemi e pe ona ia ile mai mo ma fa fonga ia asio tatou tunu ile nei fo Taeao
ina ia sila fia a ta o tula le numera a peso ia fa fikai o la ko ngol langu mela onga ua uma ona resitala na paule mea la usa nga ia sa ngi va ai po ai su ia tau tu lo nei tu malo e ave ila na filifilinga ai a ta o tula le numera a la ke lo e kire resitala lo no wing e lo ia lo su e lo ia oi i tu tono numera ia pe ona fa ma wina fon mai malo le tanoa malo lo i ni Taeao le ufa fonga le tunu e sa le sa doanga wa o le vaenga le la tatuanga ye ia o le ala fotu ia malo lo foi le na te fa le ina le au fa inga le wa ye talu mai le tau le valu i le po ana po ai a o le fa le ina le vaenga le ia o le nganga no tilo le update na mai e la ngona le fa no foi le ono le tele tu malo ia o nei le taulanga o pia o tu malo la ia le pe e pitosili ona te telefo no mela o ilato ele ile stala uyo lea tatu talu sia ia a pe ona tom fa ia batu nei le Taeao fa mole ia as ele le ona sua tu ele stala ele se tatu pole pa le stala wa to gelua fa tanga taia ale winga le tala o le natu pe mai mau le natu pe tia ina na o fea fo ia e alu te ususulu e su e mai se lua fe e to toge la usala awa e te e o la vai fonga le malo le tatu fa mo ni ona waia ua uma wa ta auto lava au la per tu la fono o Faiga Palota tau yo lea le yo fa ina le taimi ai le na la fo tu pe malo lo ine isi vai ngat fie sauno yai le malo fa tai masalo le tu langa ta wala na mo le sira fie tatu wa tu no ile fa mo bonga la ta mai ale yai pe ona yai ia le numera le o fa mo wina mai le tau le valu le po ona po valu se futa si afe lo se lau valu se fulu valu se futa si afe lo se lau valu se fulu ia le fa ingo ila to ia le ua mai ona resitala e pe ia fo ona yai fa mo bonga na ile nei fo i ia vai ngor Taeao fa mo bonga na mai na po ai tilo la yai po mai tu langa fo i tele va ve i ole halu ilungo ole numera le au tatu fua fo ia bana tu wale sa u fa longo mai fo i lua fa so bar komisi na lava yaso na ta u wer komisi na ia de temi de le fa ta ape de parliament e fa to a fa se bon tu pasene o ila tu resitala ia ba se la fo ia ole numero ila tu sa o resitala de temi na ia sa ma wala lava mai de temi na ile fa ta ape no le parliament anga i mai de tu langa fo ile wa le pasia lo tala tu pele na ia lo le tu langa o le ta pena mai fa mo le tembre nei ia le utatu mo le mawina mai le na numera mo lalo sai ia le utatu ia le Taeao le nei ai tilo la ia mai le ba o fa mo bonga le sai ia o le lima ile fia na fia fo mai sa valus fu wa fe ono se la valus fu to a mai lo tatu fa mo mo le ile ta le valu bona po le o valus fu tasi a fe lo se la valus fu no wing e ono se lau sa fa popo mai na itu la ia ile lima nga ile valu ia ole anga imbe ole malo le atu pe ata tu va ia ile update la ta mai ale na fo ile ta itolu itu la fa itu la ia po le aso ato fo tiro va pe na ile mai nga ota tu fa mo nga le ia ole ta u fa ilo o va nga ia fo mai tu mai mo mai mo fa fonga ta tu tu no ina ia e sila fiai pe on tata o temo solo o iai i le numero le o tono le numero le wa lau mai a fa ye le ai fe la o ai o ton wa ye sa i le ofisa ina io mai e fa nga le avano ye le lo iai le taimire nei pe ona fa ilo atu no fuanga o le fa ti no ai i ata tu nga luenga resitala i vai aso ye e tu toi o le nga luenga resitala sila fia fo ia o te pena lavo le nga luenga resitala ia ngal wenga lava na ia ale vaenga le resitala ba le si vaenga le na ale official Komisi Faiga Palota ia le fo e faululu ia ile sunga ia ti ai tu au tangata ia le sina komisi na langolango ile vaenga lava yo resitala o nga resitala ali temi lava tasi temi le nei la fo e alu ia por kalambe mata penanga la to ia ale vaenga e te pena ina le Palota ma fatino ina le Palota